آلا کردستان آلا زیدتری جه 40 میلیون کسیه لسر روی ارده. دیروکا آلا کردستان ودگره جبو سالین 1920 گو جاره یکمین هاتیه دانی. او جیج آلی تفگره کردی لیرو چلات کردستانی بناوه تفگره خوی بو. گو جبو مافی جاره نویسه گل کرد کارتکه. و پشتره آلا کردستانی جبو اندامین شانده نافدولتی جبو کنگره پاریسه یه آشتیه هات پیشکش کرد. گوی کنگری پلانک جبو سرخبونا کردستانی لگوری پیمانه سیوری لترکیه دانی بو ده سال 1920 ده. و آلا کردستانی ده سال 1932 ده لکووار هواره ده هاتیه نخشاندن. ده کووار هواره ده لسر آلا کردستانی گلک نویسین و هلبست هات نویسانده. جلادت و درخانه ده گودارک خوده وها آلا کردستانی ده ناسین و ده بیجه هر ملتک خودی آلکیه. آل نیشانا ملت و ولاته. تفایا هی ناملتان ده آلا وانده جویانه. آل ناموس و رومت و بخت ملتانه. آلا هر ملتکی جیره بهایه. ده ججن و شاهیان ده قصر و خانیا بید خملینه. ده برویره ده بورن سلاوان لیدکن. ده رو چونا لشکری ده وکن پیشیه. ملتین دیل ده خابتن و خوینن خواه درجینن. جبو آلین خواه لسر قلات و باجارین خواه جنیو بلند بکن. جلادت علی بدرخان ده هجمارا نهی ده کووارا هوار ده سه ایلونا سال 1932 ده بیجه آلای کردستانی ده سال 1932 ده لسر هر دو برگین کووارا هواری هجمارا یازدان ده مجدارا سال 1932 ده برنگین هاتیه چاپ کرن. رنگین آلی ججور برججر و سرهف سور سپی و کسک بو. او روژک زیرین به اجده تیریجن خواه بو. قدری جمیل باشا در حق آلا کردی یا جمهوریت محابات ده وها دبیجه. حکومت جمهوریت محابات آلا کردستانی یا کو ده سال 1919 ده لخواه گرتیه. لکلکا روژاوی رسم دو سنبلین گنم و لپشتویجی جیایک و دارک چامی لیزیده کرن. او بگلووری لسروی دولت جمهوریت کردستان نویساندن و او وک آلا جمهوریت محابات قبول کرن. دیسا ده هجمارا نهی روزنامه کردستان جمهوریت محابات ده. آخفتنا گچکا کرد اشرت عزمی یا لسر آلا کردی هاتیه بلاف کرن جبو تعریف آلا کردی دبیجه ای آلا کردستان سرنگین ای نیشانا بلندیا کردستانی رنگی تای سور شاهده گوتو بخوینا کردان هاتیه هلگرتن و رنگی تای سپی نیشانا دلپاکیا کردایه و رنگی تای کسک جی دلیل جوانی خاکا کردستانیه. ویلیام ایگلتون جی در حق آلا کردیا محابات ده وها نویسیه. دو گلانا 1944 ده رخستنا کمله با آلیکاری و هفکاری حوالبند نوی یعنی لعراق آلا کردیان تاوی آماده کرن. اف آل گوش سی خطان پیکاتی بو. هر خطکوی رنگک بو. لجوره سور، لناوه سپی، لجرجی رنگ کسک جهد کرد. لسر آله روژ کو سنبولا کردایه و لکلکا روژه دو سنبولن گنم و لپشتوان جی جیایک و پینیسک هبو. بولتن دی سنتر دی ایتودس کردس دبن بر پرسیارتیا دکتور کامیران علی بدرخان ده لپاریس دنافبر سالن 1948 تا 1950 لسر هف 13 جمار نوی درکتنه نویس نوی بفرانسینه. جارنا جهدایه هن نویسن انگلیزی جی لسر برگ هر هجماراوی آلا کردی هایه کو برنگین سور لجور سپی لناوی کسک لجر و لناوی جی روژا زره جبلی وی آلا کردستانی کیان و میرنشینن کردان ده دیروکا کردان ده هنک آلین دنجی بکارانینه وکو آلا میرنشینا سوران و آلا کیانه کردستانی گود نوبر سالن 1922 حتی سال 1924 لباشور کردستانی جعالیه شیخ محمود برزنجی هاتبو دامزراندن. آلا کردستانی ججور برجیر و سرهو جسه زمینان پیک. درجی و برفرهی هر سه زمینان وک هف مزنه. زمینال جور برنگ خواصوره. یا ناوین سپیه و یا جرجی کسکه.
و به 21 تیریجن وک هف هاتیه خملاندن. داویا تیریجان توجه و تیریج جهر دو آلین خواه به خیزک راست بکتین. آلا کردستانê li parçeyên din yên Kurdistanê jî ji bilî başûrê Kurdistanê qedexe bû. Lê piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê dê 15 meha sisiyan sala 2011 de êdî ala Kurdistanê li bajar û bajarok û gundên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê hatin bilindkirin. Goh di destpêkê de li bajarê Amûdê hat bilindkirin û piştre li Qamişlo jî hat bilindkirin ku ji ber bilindkirina wê alî welatiyekî bajêr di dema bilindkirina wê li ser Amûdekê elektrîkê jiyana xwe ji dest. Herwiha li Kobanê jî hat bilindkirin û xelkê Rojavayê Kurdistanê xwepêşandanên xwe bê bilindkirina wê alî li dar xistin. Li Bakurê Kurdistanê jî bilindkirina ala Kurdistanê qedexe bû û hikûmeta wî welatî nedihişt ew al li wêr werê bilindkirin. Lê piştî çûyîna Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di meha heftan ya sala 2014 de ji bo wî welatî li pêşiya Serokwezîrê wî wextî yê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û hemû medyaya Tirkî û ya cîhanî ala Kurdistanê li wir hat bilindkirin. Bilindkirina ala Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê bû cihê keyfxweşiya gelê Kurd li wî beşiyê Kurdistanê û li ser vêyekê Osman Baydemîr şaredarê Amedê wiha got. Xeyalek ji bo min xeyalek bû ku ez li şaredariyan bajarê Amedê ala kes ku sor zer derveke. Mala wê wî heza cara ve cenabê Serokê Kek Mesûd hat Amedê min ala Tirka û ala Kurdistan da berê hevdû. Herwiha di dema çûyîna pêşmergeyên Kurdistanê ji bo bajarê Kobanê bi bilindkirina ala rengîn di Bakurê Kurdistanê re derbas bû û xelkê bi keyfxweşî pêşwazî li wan kir. Ala Kurdistanê ala zêdetir ji 40 milyon kesî êdî nema tenê li parçeyên cudayên Kurdistanê tên bilindkirin. Lê li gelek welatên din yên cîhanê niha tên bilindkirin. Heta ku di 4 meha yazdan ya sala 2014 de û di dema ku şêwermendê Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî gotarek dê Parlamentoya Ewropa de xwend ala Kurdistanê li wir jî hat bilindkirin. Ala Kurdistanê nasnameya her Kurdekî ye. Kurd êdî ala xwe bilind dike ne tenê li xwepêşandan û Newrûz û ji bo bûneyên siyasî. Lê Kurd niha tenê bi alaya xwe beşdarî programên herêmî û cîhanî dibin. Herwiha ala xwe li lêstgehên cîhanî jî bilind dikin. Tenê da ku bêjin dijmin em hene û Kurd tu carî namire.